Middle East in do boruaka akhoilam ve tan poa thulo momle lo momlem lo media ten chop chua an nei hi indo mel mangria chiana tan tarlang masapot teang US tana thulo mom chu Ukraine na pui don ti hi anite tlata Iran in ngana poimo tak mai chu threin omle don ta Ukraine hian indo an machon ve meka US chuan dollar tluk le dingon telin alo pui to thrina chutiang kara chuan US in apui let amamo na alaoma an President Zelensky chuan Jordana US pai mun mate ven himna tan an pui tur thua puanga chubaka chuan Middle East ramsom pahni velin Ukraine puina hi an deal nina tarlang tel bokane Iran hian tundin muna anram thenom tele US pai in khuarna beina tan thichil drone sahet an mangtam bera heng drone hi asiam manatloma chubaka chuan chua zungzung theile olsam taka kalson pui thei ania wangin arem chang hlea Iran ballistic missile ka chuain tlem lam apanje lain drone ero anduang zat anla chua theizel tilang theya anral thuama chuan hei hi anin nga na ber animek tinani chu sahet drone pakhat siamna tan hian dollar sing thumatanga dollar singa velanga ya keni paisa chuan chanti rila khita alani thothowa amero chu missile pa ngai tero dollar makta duai tel mante aneya kan paisa phei chuan han chho takane heng drone te hian thilti chiat an nei theinual puak thei thil an phurnual theya wangin hotel te tuial thei thlit film na le tuial thlit film na mun an beina athok traviauti galfram te tangin a mu theya US in Kuwait Command Center ra sipai paruk an chan chan po kha heng drona beina an to wang hi ni ain vena tan hian ram tamjok chuan air defense system pa ngayan in chopa drone pakhat ka thak na tan hian sumsena tam hle entirnan USCM Patriot interceptor missile pakhat hi dollar makta duai thum anghu vela chutania sahet drone pakhat kap thlata poni sela dollar makta duai ni chuang zet anin seng thlon tho tinania heng drone mantlom telaka invena hi a hau tak rem hlea asiam konga siam chua zung thei ani boxi lo wangin a hma a kan lo soito in tram chuana kha thleng tak theiania chu Iran tactic poimo tak pakhat ani tel bokane drone hi indona tana man ani nuwa indona mel mang athak danglam na sa hlea missile tenena chutin amanatlom boxia a invena a hau tak tho boxi va beina tan athra hlea Russia pain Iran siam chua hi acholut nuala chutatang chuan lo thuam thain Iran hena hian a khol poimote a leile tirle nia soyania Russia hian Ukraine laka an mangna sa hle ani kha Ukraine hian a invena lama hian thiamna an lo nei to a minga drone interceptor an vua chu US sipaite in khwarna mun beina laka invena a anwa puina tur chu ne heng drone interceptor te hi drone ve tho ania darkar khata melza sompanga vela chakin an thlok theya sahet drone ron chua alo mai palani poin aum pha ve theitlat Ukraine hian athena chuan puak thei thilan phurtir thrina an phurlo poin sahet drone chu angam velu tuk tho boka thichil drone te hi an ron chua chuan heng interceptor te hi vathi chil vele chhong turin an chua vele a Ukraine lam hian ral thuam an la in chop thraman waklo interceptor te hi drone pilot thiam takin an khal thrina athena chuan radar le adang tenen man kop theiania an bitum turazirin thlona tur kalkong duan lok na mangin thichil drone te hi abei thei bokane Ukraine siam chua hi athok thrazet ti anin dona tangin ria theya February thakhan Russia chuan Ukraine lam hoi hian drone sanga vela chua an khopui mun rang an bituma drone interceptor te chuan heng drone te hi za somriat pasari vel ngot an lo thi chil theiane drone ka thlak na ta na athok thra ti lai aya poimo zok ma chu aman tlom na hi nia pakhat siam na tan hian dollar sanga vel senangai anga soyania India paisa hi ahlu lo khop mai dollar sanga po hi a chhoviau mase thi chil drone dollar singa man ka thak na ta na dollar sanga zel man chuan
avotulam kha an hek ta zoka aveng tu ten air defense system man tolutuk an chua angai to don lo bokane air defense system te hian drone ne na an kap thazel don ani chuan an dai lo chin athleng thoi don in alanga kar khat chung vel chavin petroid missile zariat vel chu Middle East a hian man ani to hei hi Iran drone sang ni le ballistic missile zanga velaka in vena tan an manga an man hnem dan tur kan thria thiam the dan tur chuan Ukrainian kumli chung in dawan ma chon to petroid missile hi zaruk vel an dongane Ukraine hian a drone interceptor expert chu Middle East a hian atir lut to ani hian Iran drone laka in ven dan tura an thiam na te chu US le Gulf ram te an thril le chong dona Ukraine lamin indo an lo ma chon to zara Iran in chuana pakhat chu base aya chia in athok thuai don ani mele Ukraine hian ballistic missile laka in vena kan mamo antia air defense system nei beldan an ngai toilet ve thungane US le Israel tana thulo momlem lo ve thung US intelligence te chuan Iran hian an nuclear cherna mun te kha anatlo po theini na ngaya chungzinga chuan Isfahan nikum jun thla US in alo beisak to po kha tela Isfahan le hnoi hi ongzim tak me tangin an tlo poin uranium an ti chak to te chu an la chuak thei ninan soi US chuan nuclear an boipuina te hi avil sui renga Isfahan atang hian mundanga uranium an song bol to te chu thiar chua tumna aom ninan ngaya nikuma beinan to hnuwa khan Iran chuan a nuclear boipuina chungchang hi engma an soi thadu to lowa chuwang chuan a nuclear boipuina uranium te hi khoya nge om ti hi ria theni lo hemi chungchang a hian US President Donald Trump chuan an in thiar chua kan ni tak le an uranium te walak sak turin leilam sipai kan tir lu tanga hanimaya lom ateya leilam sipai kan tir lut lawang tin atira khan soima se tunai ro chuan chan thata kom chuan tirlun niang tina soya Iran sarkar nam thlutur chuan leilam atanga hlen chua angai don thrim ti hi expert te soidan ania Iran hian nuclear althuam som pakhat vel cherna tur dai khop uranium ti chakto an nei ninain chala indo zo to lama heng uranium te waseng hoi tur hian US le Israel chuan sipai tirlu antum ti hi media lamina antarlan ne tunin dona hian US le Israel chuan Iran sarkar paithla kan tuma Iran sarkar chuan atop thlengin kan trang do ne antive thunga hei hi an throi tu tharatana Khamenei fapa Mostaba Khamenei an ruat hian alantir boka Mostaba hi apa kai hroina hnuaya khan sarkara nina pe kan ngai lowa thlan tlin ani ngai heklo boka heti chung hian apa hnunga zui mu tur om zau zawa alang lo lama sipai lama thilti theiber IRGC tenen inkung kaina thatak kan nein hu hang nei viau ninan soi boka hetia US le Israel te dokara Khamenei fapa an supreme leader atana an ruat le chathi anramin rel bol konga an nem zong le a in siam thazonga kaltumna an nei mi alawa khothlang ramte epna po bansan tumna an nei lem lo tilan tir tuwa ngayane Mostaba hi Vain Khan Iran throi tu tele sipai te chuan an thlop thuan soya Hezbollah lampoin Lebanona Israelina an chhut me kara kan thlope an loti ve boka Russia President Vladimir Putin chuan alom pui thua soibok US President Donald Trump ro chuan a hmain Khamenei fapa hi an throi tu tharatana apom lo thu alo soi to thungane Mostaba hian US le Israel te chu aron ngei vak lawang ti hi thil chiang sa ne an chetna achung te achan fai deuwek apa ayatollah Ali Khamenei kha an ka hlum saka chuba ka chuan anu puile fa te po US le Israel te chetna hian an thitel boka huat nei naron khat chok don tia chiang rengane Islamic Republic te po hian US chu run lui na satakan ne beinan to natlai takin an ngeng chhun ber tur ruai tu atan an han ruat le chata Mostaba hi ruai tu ni tu ranger chuak apa kai hroina hnuaya thataka seilian ania inrel bolkonga nasatakin min puyang ante Mostaba hian IRGC a hian indo pol nilovin
office na thok ang chin Iran le Iraq te in dolai khana lo thok ve to thrina tuna politics lama athlir dan riat ni lo ma se in dolai taka hetianga an thlan chat dana tang hian US in paithla ka du ril ru apu ang te hi rindan tlang lon ber ani ngal boka hetia roi tu ta nan ruat hi anram le sa khuana an roi tu ber chung kwa anin hlan chon voi khatna ani ta boka ama supreme leader lo ni to te chuan chung kwa thu nei na in hlan chon hi Islam sa kho kala an ngaya supreme leader hi Islamic Republic sipaile judiciary thu nei tu berani ba ka dam chung dai tura ruat taneya Sia Muslim zui tu mi makta duai zat ni te roi tu anitel ngal bokane Islamic Republic chanchina hun khir lai berin anrama ruai don ania US le Israel in chum lo chatlova an beireng baka Gulf ram te nena anin uile armek lai ani boka Iran hian Gulf ram te hi an thlona trum munte tuial thei thlit fim na le tui al anti thiang hlimna munte an be sak towa chuta nuclear an boy puya wangin US in an reka anram sumle paidin mun chelutuk tak mai chu an mi pui makta duai som ka chuang velin an tur mek boka ramen kol konga chawna lian tak ama chandon ne mostaba hi apa khamene fa papa ni na anin kumsang kha zakwa somruk pakwa khana pianga ahmingom je hi Arabic tong chuan thlan chhuwa tinane kumsang kha zakwa somsari pakwa Islamic Revolution nuwa khan anchung kwain an khopui thiang hlim masa tatrangin teranan pema high school azirlain apa chu kumsang kha zakwa somriat pakhata khan president tain hlangkaya sarkara asang chakle boka kumsang kha zakwa somriat atranga riat chunga Iran nenan in dolai khan IRGC a hian melriat asiam nuala chungte chu tun nuwa an roi tu le achal lang pol an ron ni chhauta zela hei hi IRGC atlak tlum chan pakhataneya athiante hi an intelligence how to pa Hossein tae pate IRGC helna met tu basich how to pa Hossein nejat tepo antela kumsang hi pakwa Iran nor huai hotna Iran Green Movement me mina khan mostaba ming hi soi chua alo ni to nge boka alangsar lo lama hian apa sarkara a enroll vereng ti rein kumsang ni le som pakwa khan US chuan Iran roi tu a hrek zinga alo tel to nge bokane sa kho roi tu ang hian riatan ngai lem lowa ma se tuna sia Muslim roi tu pa ber ani chaudon ta apa khamene ya khan an sa kho roi tu atana nok theyang turte chu Assam nual ne soi thrinania chuwangin Iran a hian sa kho roi tu zinga anram roi tu tur hi antla cham ru riau to nia soi thrinani afapa hi ayo tu atana khan anlo ti fo to thrina indona chuwa atop thlengin kan tang do ne tilan tirna tan phei chuan ani aya thra anomlo an thlang ta chat mai bokane roi tu tharan puanzo nuwa hian Iran chuan na zokin Israel a be ngal chat boka anram sana nizan lama ballistic missile tamzo kan chuwa Israel mun laili laya chiat na athlena nunna chan ponom nuala ballistic missile hian Israel marlam tepo abitum tel bokane Israel US point na zokin beipuyan thlak zela wain khan Iran sipaite in khwarna mun thum velan bituma Israel hi Lebanona Hezbollah te bein na zokin achele boka nimin lam khan Iran tuyal thei mun ma tele an tuyal ti thiang hlimna te an lo ti chiat sak to boka chumi nuwa chuan ruasurin tuyal thei khu ti ria takin athang zulmaya mi ring risel na in angei lo hle ninan soyani kar khat chu nganin dowa hian Israel US te chuan Iran mun tin maya chetan thoa civil mi te bitum lo dan beran ngai tua amaro chu anchet na siperawanga civil mi nunna chan ro chu anom thunga Iran mi te tan hian mangan thlak tak chu ni yome sarkar swal takle puak thei thilin kara anom me kane heti lai hian tuyal thei manasang chhozela wain khan barrel khat dollar za chuang manania kumli chung vela asan ber trumane tuyal thei mansang hi Iran chuan America beina ta na manga tuyal thei veivak mun nga thena mun khat ankal tlangna Strait of Hormuz chu an thununa
longvei wak turan dangin kaltlang luitum ka chiat tak te po anom to nge a February thlatangin tuial theiman hi za somnga velin asang der to a Gulf ram te poin beyan to vereng awangin tuial thei hi anthon chuak lei theilo boka IRGC lam chuan tuial thei barrel khat dollar za ni man ani huna chuan in chiranom khopang antia Iran sarkar chuan America chu Iran ram thren thrana an tuial thei nei sak tuma apu ve mek bokane